رجب وشعبان وبلغنا إلى رمضان إخوي ماندا متى مقول لي ربا شعبان دي مايا تنبا إخوي نسبي برات هاينا خنبا عربيدنا نصف شعبان ليلة المبارك ليلة الرحمة بركة ليبا رحمة ليبا أدوكم لبا أهين هاينا خنبا أدوكم لبا أهين أنا لا تدور Allah tabaraka taala ne khoi kuding mak pui khoi ki punsi da barkat pina biraga adugum la matik magul leira ba hinga dusu phangan di boi sanu amasung makhangi lakadoriba Allah tabaraka taala na pai mak tigi hena pami hari ba Ramazan al mubarak adusu khoi kuding mak Allah tabaraka taala punsi tham biraga phangan di boi sanu mere mohtaram Allah tabaraka taala na أيكويدا أكن نبنوميت سبيشال ويبا خاص ويبا نوميت الله تعالى أيكويدا فهم دريبا سي أيكويدا دمكتا يامن لبا خبر مرم دي كاريجنو هايبا كاندا الله تعالى نا أتوبا نوميت سيندا أتوبا أتنبا نوميت سيندا فهم دبا كوفي دبا أدوكم لبا ميوي كيا أما Allah tabaraka taala nam haki maikaidagi rahmat fanghanbi amasung asigum laban umin atang banumin akan na banumin asilak matam da Allah tabaraka taala na acu guna kaya Allah tabaraka taala na koigi ibadat ki barkat tagi Allah tabaraka taala to topi hain Allah ke Nabi sallallahu alaihi wasallam na habiran aduna maram moiraga asigum laba atang banumin sing asi koigi mangda lak matam da ai koi isa na numit adu ahing adu laktengai gi mangoi nana adu gi mamangda ai sigi ahing sida sigi numit sida masigi ibadat singa si to hoge haibagi wakal niyat si koida mangoi na leiba ma darkar oiba sigi niyat amai koi gi thamoida pakka to ba ma darkar oiba adu bata ragadi ai sigi ahing sila kuma tamda sigi numit sila kuma tamda pula ibadat sing si hanai pun sida to mangam da bata ragasu akan na banu missing asida ito huragi hayna manggoy na lay bata ragadi Allah tabaraka taala na numit adu yoro kumatamda akan na ba matam adu yoro kumatamda Allah tabaraka taala na habak ko ina onthok pangambagi tawfik adu Allah tabaraka taala panghanbigani Allah gi Nabi sallallahu alaihi wasallam na ad-du'a mukhul ibadai du'a si ibadat kudi makti marune hai habadi aina karigumba thabukama tawge habata ragadi habuk to tawdringai gi mamangda Allah tabaraka taala da hana nizaba haidabasi si maruni haibani farmani musalman singi achuba lanama gazwai badal islam gi ahan balan Allah tabaraka taala mai pakhandi ki sigi achu maram si aikona lyrics sing de khang mangam basi karino haba kanda Allah gi Nabi sallallahu alaihi wasallam na lana sigi numit asi yorotringai gi mamangda ahin kaya Allah gi Nabi sallallahu alaihi wasallam hik launa kapaga Allah Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah tabaraka taala da lana si umay pakhan binabagi da magta Allah taala da hay zaki ni zaki amasung asigum laba akan da banu mitsing la kuma tam da Allah Nabi ahing tum da bida Allah tabaraka taala da hay zaraga ni zaraga ummat asigi da magta su masaki da magta su guna ko khuk binabagi da magta Allah tabaraka taala da hay zaki amasung ni zaki amasung jannatul firdaus ki waris masak haftang natana पूरे उम्मत मुस्लिमा से वो जन्नतुल फिरदौस की वारिस पे हन मिला बगिदा मक्ता अल्लाह तबारक ताला दा कप्पा गनी जदी अमसों हाइजकी सिगे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरम लिबा अमल खुदी मक थपक खुदी मक असी आइखोइ दा परा अमनेब आइखोइ सु असिगुम लबे मिसिंग असी लाकुमा तमदा अल्लाह तबारक ताला दा निजा होगदबनी हाइजा होगदबनी हाबदो अदि कोइ इसा ना खन बा अम दरकार ओइ Karigumma asigum laba atang mo namin asila kumatam da su ikoy da ibadat ki tanza phangau da bataraba ibadat to bagi adum lo khudum ta ba du isa na lahu da bataraba adu bataragadi Allah tabaraka taala na mathang gi adugum laba Allah na pamanu mitsing adu lakma tamda ikoi gi punsi phangan ki da bayai natraga Allah tabaraka taala na mathang ikoi da adugum laba sigi no mitsing asi phangba taraga so ibadat to ba ngambagi adugum laba tawfik adu Allah na lawthuk pi ki bayai
फरमानी कनागु मिसक अमा आइगी युमदा लाक मतमदा मेहमान अमा लाक मतमदा आइना माउ फजना वेलकम तौबीरा फजना महाकी इस्तिकबाल तौबीबा तारगदी मतुंग अमुक्तु मा आइगी युमदा लाकनिंगनी आइगी उनबा लाकनिंगनी अदुगा करिगुंबा आइना आइगी युमदा लाइबा मेहमान दुबु फजब मोंगदा आइना करिगुंबा वेलकम तौबीदबा तारबा ऑक्सीजन बिदबा तारबा अदुबा तारगदी मा आइगी इनाक्तगी हनफ्रा मतुंगदा अमुक हन्ना आइगी इनाक्ता लाकनिंबगे अपामदु हनफथिगनेबा मरमदि करिगे आइना माउ फजना वेलकम तौबीगिदे फजना आइना माबु ऑक्सीजन बिगिदे मौंग असगुमना अखोइगी मांगदा अफबा अदुगुमलबा अतांग नुमिसिंग बरकत लैबा नुमित रहमत लैबा नुमित अल्लाह तबारक तआला नि कोइ फंगनबिरिबा सिदा करिगुंबा अखोइना अल्लाह ना पाम मोंग अदुदा अखोइना पुंसिले लौदबा तारबा अदुबा तारगदी मथंग अल्लाह तबारक तआला अखोइदा चांस फंगनबिरखिदबा याई मथंग अल्लाह तबारक तआला अखोइदा चांस फंगनबिरखिदबा याई अल्लाह ना मसले के कन भी बसो इसनु अमसो मति मगुल लेबो नुमित असिदा मपुंग फाना अल्लाह ना पाम इबादत खुदि मै खुदि मकबू तौबा ngambagi पंगल सो अल्लाह तबारक तआला पिना बिबोइसन सिगे अहिंग असिदा अल्लाह तबारक तआला ना मियोय कयामा अल्लाह के नबी ने सहाबास ने फरमान पीरगा हाबिरम्मी कबीला बनु कल हाइदे सगै अमा रफ्ता मक्काद लेरम्मे अदुगुमलबा सगै बनु कल हाइदे मखोइसी अदुगुमलबा सासन यामना लोइबा अदुगुमलबा सगै अमोइरम्मे मतमदुदा मखोइना फाइदे हेन यामना लोइबना मर सासन लोइबना मरम वरगा अल्लाह के नबी ने मखोइदे फरमान पीरगा हाबिरम्मे अदुगुमला कबीला बनु कल हाइबा सगै अदुना मखोइना लोइबा सासन हमेंग सिंह उद सिंह मखोगे सगोल सिंह अलदहौरी मतु सिंह अदु अलदगिसु हेना यामना अल्लाह तबारक मसिंह हेना यामना अल्लाह तबारक तआला ना उम्मत असुना को फोपी हाइना हाबदी अल्लाह के नबी ने हाइनिंगिसे अदुके मतिक यामना गुनेहगार सिंहबु असिगे अहिंग असिदे इबादत तौबा तारगदी अल्लाह तबारक तआला को फोपी हाबदी ngasi khoge ummat asi मुसलमान सिंह मराई चाय थरकपगी चाव थरकपगी मिखा पोलकपगी अतोप जाति सिंह नम थरकपगी अचौ मरम म करिनो है बकांदा उम्मत असी गुनेहगार ओरकपा असिने अफबा इबादत तौबा वाट पनतबा उम्मत असी गुनेहगार अचौ अचौ गुनाह सिंह लंग थरकपा अमसुंग मदुई गुनाह सिंह अदु लंग जर मतुदा तौबा तौदबा अल्लाह तबारक तआला की मेकेदा हंदन ओनसिंदबा अदुना मरम ओरगा उम्मत असे मराई चाय थरकपगी मरम म ओइदि बनी मरम दी तौबा अल्लाह तबारक तआला दा नीजबा हाइजबसी करिगुंबा तौबा तारगदी अल्लाह ना मफम अदुदा लाकदबा अजाब बोलौखति हाइ इखोइना हाना सुतान रमनी मक्का हारि फमसिदा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पोकली बनी अदुबु मक्का की म्यूसिंगना नबी अल्लाह की नबी अदुबु मखोइना पूरा पूरा अल्लाह की नबी वो मक्का दे तान थोरखिए अल्लाह की नबी बु मक्का की म्यूसिंग तान थोरखबा मतम अदुदा मक्का दा अल्लाह की मेके दिगा अजाब ला फुकला बनेबा सेंबदी ओइनादी अदुबु अल्लाह तबारक तआला ना मक्का दा अजाब थरखिद्रिबसी अल्लाह की नबी मक्का दे तान थोकी बतारगसो अजाब थरक्तबगी मरमसी ओलमा सिंगना पोइनम पिएबा मदुदी कइना बकांदा मक्का दा एबा काफिर सिंगसी मखोय खानाय का बागी तवाफ तोरमे मतमदसु जाइलियत की मतम ईमान प्रोक्त बतारगसो मफम मसी मखोयना बरकत लय मफम ने खलगा अफम ने खलगा मखोय तवाफ तोरमे तवाफ से तो मतलब मखोयना वहाय मसोली करियना गुफ्रानका ना या अल्लाह रहांग नाय खोय बुको फुपि वाना मा खोय सिगे वहाय सलमनी सिको फुपि है बसे तोबा मखलमने तोबा गे वहाय ने अदो ओलमान हाय से करियना पीबगे हाय मतमदा मक्का की मियो सिंह अदुना मसिगे वहाय तोबा गे वहाय ऐसे मखोयना सीजन नंबर मरम ओरगा अल्लाह की निके दे मखोयदा अजाब लाखि दबनी सिने बारी अदो हाय नि बसदी आई खोय उम्मत असी ngasi चोपलक इबा अमसों उम्मत असिदा अवाबा कयामत इसे इखोय अल्लाह की मेकेदा ओनसिंदबा असि अचौ मरम अमनी हाबदुने अदुना इखोय खुदिमक असिगुला मतिक मगुल लेबो नमित असि लाख मतम मसिदा अल्लाह की मेके ओनसिन लगा कबजरगा नीजरगा हाइजरगा अल्लाह तबारक तआला की मेकेदगी अदुम लफंग हनबिगनी हायो बरकत सिंह रहमत सिंह अदु इखोय लहु नगाई की होत अमिन नसी हाबदुने सिगिन नमित असिदा इखोय तौबा याबा इबादत सिंह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस में कहना पूमु लैलहा अहिंदा हवल्ला लेपगा लयु है अहिंदा तुम लेपगा दुम लयु है बनते लेपगा लयु है बदी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तुम दबिदा सिग अहिंगा से इबादत पुंसी ले लो सिने तस्बीदा तिलावत नफल नमाज़ जिक्र अतोबा इबादत सिंदा सिग अहिंग से तुम दबिदा इबादत ले लो सिने वसूमु नहारहा अमसुंग मसिगी नुमित असिदा रोजा हेलु से अहिंग से तौगदबा इबादत
nafal ibadat sing tawba amasung nongan mo nimita zikr tahajjud asbulaba ibadat sing sahaba sing ibadat sing tawba amasung nongan mo nimita zahin ba si Allah gi nabi sallallahu ahin ju padu ma kari gum bai koina tumda bida ibadat tawda bata tangai fadana angam ba ibadat kharadi koi tawba ngam nangai gi wakhal tawba tai darik sing da piri madu sigi ahin sing asida faidagi hena paba ibadat kharalai adugi ibadat sing adu Allah taala na ikoi kodi mak tawba ngam magi pangal pina biwoisan adugi ibadat sing adu di kari no ay bakanda ahan bada Allah ki Nabi sallallahu alaihi wasallam nabi rammi kariyana sigi ahin sida nafal rakat tahajjud ki niyatta taraga nithoi rakat ani tawraga sonba taraga adira namaz sida isana soning basura so laga rakat taraga nithoi rakat ani tawraga nafal hayna niyat tawraga rakat taraga nithoi tari gum sonba taraba ade bataraga di Allah taala nam hak ki damakta sahi taraga nithoi ibadat leptana ibadat to bagi sawab Allah taala nam hak ki damakta ibigani se amasung Allah taala nam hak ki hawkra ba gunasing kaya gi matik sengdopik kaya gi matik yamna seng Allah taala nam hak ki gunasing pokok gani hay matamda sunna lai mahak ki mama na ngasi katang poklak podo adugum na mahak si gunade Allah taala pum seng kan bigani se at-taibu min ad-dambi kama la dambala Allah ki Nabi sallallahu alaihi wasallam bilan toba tawriba Allah taala da nizari ba haidaro niyo do guna tawro matungda adu niyo do guna taw ki dabaga chamma nei sin adi sige ahin sida kari ko mai koina niza hora bana masi so laga do bedara gadi mahak ki hawkar bu guna sing Allah taala bu fuk bigani amaso mahak ki lem hawri pun siadu Allah taala na Allah na pam mongda afam mongda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asing ba tarika adu da asing man yami siadu na mapung kana pun silen bagi din mangambagi Allah taala tawfik pangal kina kita kanise Allah taala ko jam busi na masih ahan bersih na masih amal to mangambagi pangal kina biasa aduga ani suba sigine misia tilawat ki matang da kana bakara sura kharagi akhanna basura khari kana mi matang sulai madugi madung dari amma kana agumara sige ahin sida sura yasin sigara agumara mubin taret magluina sige ahin sida mahanga sulauba taraba sehri ki mamang phobada magrib matung da bilauraga sehri ki mamang phobada kana agumara sura yasin sulauba taraba ade bataraga di Allah taala mahanga onda kana ba hum phangan digen ahan bada Allah taala mahakta rizqta mahaki tinjak mahaki income mahaki sara thakna baset na chana ba punna mak Allah taala barkat pina bigani sin ani subada mahaki umar mahaki chahid Allah taala barkat pina bigani mahaki punsi Allah taala na anaye yaudaba barkat leiba awaba yaudaba adugum laba yamna sema punsi am Allah taala mahakanda pangan bigani sin sito may ko isana punsi sangan birakani ha si ko na gyan taba yabo hom di kai na punsi sanga kadol si punsi no ngai kadol si karam kandon ha ko na ai punsi da awa ba lag taraba anai yaw taraba adu ka da ai punsi sango barkat lai ba du e dori ni yamna sango suranate mubin tare di tena hum na mari rakam tan oi bani umkhai ma sanga da na te si gi surasi tilawa to matam da adu ahum suba kana ba amana khang hok na lakpa achanak lakpa awaba khudimak tagi Allah taala kana maha koi faza to bigani sin hoi punsi da thoina asma ga cycle te ko so mai thabuk am sumin na me me ta so mai chamin na me so mai chatmin na me ado hojik na ra ba hojik sira ba na tagana na cycle ta ma so mai na magi karo ba so mai fadana mai pa en hairam li bani ado hojik so mai na ta ko do om to thoga ninga to do om to en so mai los koi ki ba amang ba thokpa awana tar pa khangau ta lakpa awaba khudimak sidagi Allah taala kana maha koi faza to bigani sin aduna me amatam asikum labakana ba kaya amalay Allah taala ay ko kudum ko amal to bang handu sono masikak tengna tana ay ko na ahin sida tawba ya ba ibadat se tasbih darus salib ko na ma so liba duudi Ibrahim Allahumma salli ala Muhammad Allahumma barik sige se yamdra badal singa magachani di chatpa ahum subha kalima subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billah sige ahum subha kalima se yamdra badal singa magachani chatpa aduga la hawla wala quwwata illa billah la hawla wala quwwata illa billah sigisi aikoina yamdra bada sige ahin sida chahum lakti chatpa adu bata ragadi Allah taala aikoi si Allah natna atoba kana adu fugi mamangda Allah taala nai gi khuti ting thogan biroi
हबदे अल्लाह को मोहताज हो हेनबिगने है बा आई से करा गुमांगे मा का नी जब तांग जब संगदो अतो मन मिसन अल्लाह ताला नाई शो हेनबिरो ये नमाज ता सलातु तस्बीह लेरी नत्रगा सलातुल हाजत लेरी सलातु तौबा लेरी तौबा की नमाज रका नि सोलगा अल्लाह तबारक ताला दहाई जबनी जबा इसाना अपा मसुरा दु सोलगा सलातुल हाजत आई पुंसी द दरकार होबा क्याम रे मन अदु अदु की सिंग अदु सलातुल हाजत आइना नियत लौरगा या अल्लाह ना के नमक तैना माई की दावलगा हाजत की नमाज रका नि सोन जगे है ना नियत तौरगा नमाज रका नि सोलगा खुद थंगलगा अल्लाह ताला दा आई दरकार होबा आई पुंसी द ले प्रॉब्लम खुद मक तो अल्लाह तबारक ताला को की ने हाई जब सिगा मन सिंग असि सिगा अहिंग से तो होगदबे अमसुं नंब तारगदी नोंगान मन मित अदु दसो इखो रोजा हेगदबने सबे बरात की नमित से हंसित नोंमाइगिंग नमित की मगरिब तकी लौरगा हौगने अदुगे अहिंगदु निथौकाब नमित रोजा हेगदब नोंमाइगिंग नमित की मगरिब तकी हौगने अदुगे अहिंगदु ओइरने नोंगान नमित निथौकाब नमितना रोजा हेगदब सिगी सिंग असि नफल गांतनी फर्ज वाजिब तिनते तौहुब तारगदी इखो इसा इसा कानबनी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमसुं सहाबा सिंग इखो इमाम दहौखरबा इपा इपु बुजुर्गाने दिन खुदिनके सिगे मकोक तगे हम चटनबी ओइना अफबो ओइना सिगे अफबा अमलि तौरगा दुम लाखरबनी अदु इखो खुदिमकसु इखो खुदिमकु तौबंगम नगाई होना मिनसे अल्लाह तबारक ताला इखो खुदिमक अमल तौबंगम बगी पांगल पिन जुएसन वा आखिरु दावन अल्हम्दुलिल्लाह